Kua Waitohu Kirimana tau hoko kore utu a Aotearoa me Piritana Nui me te manako ia kia puta he hua nui I tēnei whakaitanga nei ki ngā pakihi o Aotearoa e hoko tapu ana ki reira. E hia miriona tāra tāke ka ukuia I raro I tēnei whakaitanga, engari haha te pānga kia ngai tātou te iwi Māori mea tātou pakihi Māori. Kia tahuri ake tātou ki te whare pāre mata, ara kia te Ōkiwa McLean e tatari mai ana ki te kōrero. Kia tātou te Ōkiwa, he mea nui rānei tēnei whakaitanga mō tātou te Māori. Skari he whakaitanga nui whakaharahara tēnei kaua mō te motu whānui ana he, engari mō ngā kai tau hoko Māori anō hoki. E ki te nā e marama nei tātou katoa ko te Māori tētahi o ngā tino nā tino mō te mahi miraka, te mahi miti, te mahi miere, me ngā mahi haunga ika anō hoki. I kōrero atua hau ki te toihau o te taumata rā kia Chris Karamia Inslee te rānei. Koia te hea mana o te taumata he puari tau hoko Māori I whai wāhi nui atu ki tēnei o ngā whakaitanga tau hoko. Tā moko tia ana te āpōpō o ngā mahi tau hoko ki Aotearoa. Hei tā te taumata he pikitanga nui hoki mō te Māori. It'll equate to about another $1 billion of value back to New Zealand and back to Māori. I raro I te tūtohinga nei ka makere ngā here tāke mo ngā rawaka tukuna ki UK. Toru te kaumāwhitu miriona tāra te pūtea ka pupuri tia tonutia e te hunga tauhoko. In Māori we know we own half the fishing industry, for example. And so our fish, for the first time ever, fish products, have access into this huge new market, the 5th largest economy in the world. So that's huge. Kei ngā whenua Māori e tipu mato ana te mītikau, te ika, te miere me te miraka. I nā kua whakapikihia te rahi o ngā rawa pēnei, te hipi, te pata me te tihi, te tuku ki UK. He ana mataangi tū kei tua mo te Māori. Through trade, that we generate the jobs for our people back home, where we know 1 in 4 jobs in New Zealand economy is derived from trade. I hainatia o kawatia te tūtohinga ki rānana e Minita O'Connor rāua ko Minita Trevelyan. So that we can share the values, the technology, the investment, the goods and services that we share between our two countries without the barriers that we have seen in the past. Maori trade, of course, very important to New Zealand. Part of our whole FTA programme is thinking about how we build uniquely important relationships with each country, and for New Zealand that's an important part. Ko tā te taumata mahi he puari Māori I whakatūhia I te wā I ana nei a mahuta, e tā pai atu ana I ngā manako Māori ki te kāhui minita o te kāwanatanga. Say in the fishing industry, where does most of our fish go? Or where does most of our kiwi fruit go? Where do most of the logs go from our forests? They go to China. They go to China. And so at the moment, without this agreement, our exporters don't have a lot of choice. And therefore, they can be put over the barrel. But now with this new agreement, our Māori exporters have a lot more choice. That's important. He waikanaitanga e ki te ai te Māori e noho tahi ana ki te tēpū whiriwhiri. Hei tā te toihau o te taumata Chris Karamia Inslee anō, he taupuku mahi te haere ake nei mā rātau nā te mea ko te hiahia nui, ko te wawata nui, kia whai wāhi atu rātau ki ngā whakaitanga tau hoko katoa e whai wāhi nei tō tātou kāwanatanga o Aotearoa. Ka mutu hei tāna anō, tērā pia hei ngā marama kia taurāno te kōwheori nei, ka tukuna he kāhui Māori ki rānana, ki reira tūhura ake ai, hea haki tua I konei. Me ki pēnei e skori, he tīmatanga hou, he anamata angitu te haere ake nei, mo ngā pakihi Māori. Tino tika marika wena, kōrero te Ōkiwa e mihi atu ana ki a koe, te Ōkiwa McLean I te whare pāre mata.